بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مهوغي حكومتك بهيغتون ميدو آرمن بيان مكوراني جنوب وريا روده يفمغي حكمة بهيغتون مي بابوغا بيان بگن بي مشهور صحيح حديث قاوي ما النبي صلى الله عليه وسلم قام بكبلون عائشة أدي سلمة رضي الله عنهما بدالواني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله. نبي صلى الله عليه وسلم أبكبلنا إكيغا إدانكو فتيس وقتا بدل كوري ثم يغتسل ويصوم يفه هنا وداغن رودين هنوي بمسألة بيان كورونغتي بين نكتاتا إغتون مولي أمتوغي إمها فقهاء علميرين إجماع وداغن فاوي جماعكي رودا نتكلانه نوت رودا جلوانه عملك مي حديثك بيان كوري فميواني ميهكو énaage abi miha ekiga jima'uwe e jima'u nimifa wani fatiswagutu wanumu kuriga ya ekiga énaga maccan fajr sadigu alikan faaluwegen diyei ena e junubu matiga hutta maaneki hina nugana hutta ماذا عليه فهي énaga maccan oti kon hukumen heyye iswe bayan kurabun hadith ay عائشة أدي سلمة رضي الله عنهما حديث بيان بجن بيواني ما النبي صلى الله عليه وسلم إكموغا عمل فل بهت بيجوي حديث ورا صريحك بيان بجن بي وهو جنوب من أهله أهلنا مانيكي أبينا إكوغا جماوي مانيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقطا بدلكو فاواني احتلام حالوغا نونه ehnas ega badaluga abinna eddanko jima'u mafahuge e haluga rodiyan hunnawa fatiswagutu wanuma fahuga hina wadaga mimasalaga iganna jehe nukta ebbe ei islam diinuge emme furtama koluga bayan begen bi hukme ei ರೇಗಂಡುಗೆ ವಗುತುಗ ಜಿಮಾವೆ ಏನ ಹಿನ ನುಗನೆ ಹುಟ್ಟ ಫತಿಸ್ ವಗುತ ಬದ್ದಲಿಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏನಗ ಮಚ್ಚ ರೋದೆ ನೋಣ್ಣ ಮಾಣೆಕಿ ರೋದೆ ಹಿಫುಮೆನ್ನೆ ಎಗೊತುಂ ಅನ್ನಸ ಈಗ ಅದಿ ಎನೋಂ ಸುನ್ನತುಗೆ ಹೊಯ್ತಹುಗ ಅದಿ ಮೆಫದೆನ್ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹಿಹುಗ ಫದ್ಲು ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಗಾರಿಹುಂ نسائيغا أبو هريرة أريهم بيان بجنبه من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم جنوب رحالوغا فاتس وغتاي بدلكو في ميها رودين هرمن نوي إهنا اسمي إسلام دينوغي فرطم كولوغا بيان بجنبه حكمه يا إكيغا أبو هريرة رضي الله عنه بدال فوي لا ورب البيت ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಗೆಕೊಳುಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಗಂದಿ ಹುವಾಕು ಬುಣಮೆ ಮಾ ಅನ ಕುಲ್ತು ಮೀ ತಿಮನ್ ಸಹಾಬಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳ ವಿದಾಳುವ ಬಸ್ಫುಳೆ ನೂಣೆ ವಕಾಲ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಮೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳೆ ವರಬ್ಬಲ್ ಕಾಬಾಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ಗಂದಿ ಬುಣಮೆ ಸೌಬಕಿ ಬಯಸ್ ಸಹಾಬಿ इससे बयान कुरवन हदीस कमगावा आयशा अदी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हदीस रिवा कुरवा ए हदीस गा मिवनी माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतिसगुता बदल कुरवा अंबिका बलुन्ना एकीगा जिमा वडागत मफहुगा अदी
yaffahu hina wadagen rodiyan hunnawa fay Abu Hurairage hadith ga bayan begen wani emihaku junuberi haluga fatisoguta baddalu koffi kamuga waanama rodiyan nuhurewene ehema ekama barudi nuwata ekama ei bayan begen bi hukmekkam bayan kon Abu Huraira radiyallahu anhu Allah jalla wa ala gandi huwa kurawafa mifaden vidalu mo gendevi denga swalaki Abu Huraira radiyallahu anhu mi basfuluga gaayimwe demi wadan hunne vitoye miyango jawabaki ummatuge jumhur ilmu eri vidale fawe emihaka fatisogutu baddalu kuriru junuberi haluga huri firihene nuwata junuberi haluga huri mihaku ena fatisogutu wanuma fahuga hinagen rodiyan hurejja kamuga waanama kobahiye ekamuga hukumakiye mikamuga nuwata mi mas'alaga gina dalilu take ummatuge mi ilmerin bayan kofawe e dalil tahuge terega himene Allah jalla wa ala ge wahi basfulu Allah wahi kurevi uhillat lakum laylata as-siyam ar-rafath ila nisaikum fahe rodamahuge reganuga waguttahuga timan Allah jalla wa ala wani halal kurawa fa tiyaba mihunge abinna ekiga eddan kurma fahe ehembumu Allah jalla wa ala wani halal kurawa fa abinna ekiga jumawun ila al-fajr fatisogut wannande fahe fatisogut wanuma fahuga ege fahu ena hinagan fikamuga waanama nuwata fatisogut wanuma danden enaga maccan e hukumani halal hukumege gotuga ehma ena jimaa fa wani waqtu mubah ena halal wegen bi waqtega ehma halal wegen bi waqtega ena jimaa mo fahuga enaga macca rode nuhifene budumaki ei dalil taka fushwara gote hame faden jimaa mo fahuga nuwata junuberi haluga ve fatisogutu ma fahuga roden hurwene kam bayan wegen bi riwayat tahuga terega ve mitanuga bayan korobun Aisha adi Ummu Salama radiyallahu anhu ma hadith timmane Imam Muslim sahihuga riwaya kofawa wara sariha hadith mi hadith bayan koroba fa wi iru Aisha radiyallahu anha vidalo fawe timan kamana gekologa Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge e basfulu timan kamanaya aduye wada genneviye ei mihaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen dannawani yudrikunu as-sala wa ana junub timan sahabiya namadu wagutu baddal kure timan sahabi junuberi haluga waniko afa asumu fahe timan sahabi rodiyan hunnam bi toye ehindu mai Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurevi hama kashorun timan nabiyaya fajr sadiuge wagutu fatis namaz waguta baddal kurame timan nabiya junuberi haluga hurage ehindu sahabi dennevi iba nabiya eki timamen fada bekalen nune Allah ga rasulaye iba nabiya ge emmiha faafataken iswediya faafataka adi annahuri faafatan Allah jalla wala wani fustawafe bay riwayat tahuga ve mi basfulu vidalumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ekama nuruhenteri wada gennevi maaneki faafa fustawafa wumukun Allahu ge amru fultakan ekalange bolew matiman Nabiya sallallahu alaihi wasallam efara wada nugannome ema hadithuga wara sariha ko bayan be fami wani timan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fatis waguta baddal kurahindu junuberi haluga hunnawame adi rodiya besunnawame bumun mi babuga bayan begen bani Abu Huraira ge
رواية أدي فضل بن عباس رضي الله عنهما رواية تكي إسلام دينو كوري كولو رواية قول واني منسوخ وفا إغوتون منسوخ بيان كوربي بين لمرينغ تريغ همني وداغر نوا ابن المنذر الخطابي ابن خزيمة أدي ابن حزم فدا بيبي فلون ذكر كفاوي أبو هريرة قول أدي فضل بن عباس رضي الله عنهما قول كم غاوا جنبري حالوغا فتسوغتا بدل كوفي ميهكا رودي النهربين بنمغي قولكي منسوخ وفاوا قول عائشة حديث أدي أم سلمة حديث أدي إمام مسلم صحيحوغا بيان بجنبي دم ذكر كرونو حديث إهم بمو مسلاغ قول ورساف بجنده إميهكو إينغ أبينا إكيغا جماع مفهوغا هنا نغنهور فتسوغتا بدل كراميها رودين هورمكي إينغ مچان منابغن بكمنون أديكي إينغ حقوغا إينا رودي هنن جهيني أي فتسوغتو ونمفهوغا إينا هناغ كمغا فينما بس إيما أبو هريرة قولو منسوخ فا قولي قطوغا سافي بيان بغن ديومون من مسألة وني أمتوغ إجماع ووداغن فوا مسألة فدا إفدين إمام ابن دقيق رحمه الله ذكر قربا فابي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.